Shillong Dance Academy balapunlong ya kajing kopshat kabalatip kum ka Shillong Dancing Star hakajing trilang bat ka All Meghalaya Dancer Association amda kalayo bansam ya ki kusnam shakinong job jong katay kajing kopshat ya ka Shillong Dancing Star lapunlong halat kor hakini ki binay baladep hakajing sam kusnam shakinong job layadon lang uba kitbok thaba President ka All Meghalaya Dancer Association ka association ka don ya ka thong ban kintiu ban plilanti ya ki hebret ki samla don sap hakashat karwai wat hapdeng ki jing ka amda kan om shong thaj ban ai min sim lam ya ki riu don sap ka jala kani jambi pemerintah ilayo ban sam ni kani prize kini ki long job jong kani ka Shillong Dance Academy te galong belas lem ki khumla ban ai ka prize ma kita ki katukat ni ki pentah ki bang ngimla ban ai kasni tending layo ban ai no man kasni pan bagi kitbok biang ki pa job akat kasni ka Shillong Dance Academy bagi nang trisitom susu am tang nang ni increment ru bagi trisitom ru haki national level ti mentang ani ban sam se ni prize ya will samla ya i Venus berjob hak Shillong Dance Academy Shillong Dance Academy Hangsni badairu inong kaisat te in shimnya kani ka prize ban ai student yang ga second prize bade ka third prize kani ka wairu ka third prize Hangsni nang ketika siswa kena mo ni itu Kakum social secretary jong youth and tech amda angila no dam ka ti community ka diang ban yarap lang ban sponsor dan ya ka Fantastic Brothers amta ka event bikin sepulong amta miki ban ketiu iki dan sap kena kaya nang apor ngakhat ya iwe nap deng jong kini ki Fantastic Brothers ban na handover kanika sponsor pangila ai na ka All Meghalaya Dance Association teng sabha ban khat event mission done. Hello guys, it's me Anku aka Paul Venom representing Fantastic Brothers. So I want to thanks in Meghalaya Dance Association for providing us this support, and I'm blessed and I'm very thankful to them to provide us the support. Thank you.